Илъэс тӏощӏ щӏэныгъэм и махуэр мэзаем, ийм, Урысейм щагъэлъапӏэ. Абы ирихьэлӏэу курыт еджапӏэхэми щӏэныгъэ нэхъыщхьэ щызэрагъэгъуэт, къэхутэныгъэхэр езыгъэкӏуэкӏ ӏуэхущӏапӏэхэми щӏэныгъэм и тхьэмахуэхэр къызэрагъэпэщ. А зэманым къриубыдэу еджакӏуэхэр щӏэныгъэм дегъэхьэхыным, щӏэныгъэлӏхэм зырагъэгъуэта ехъулӏэныгъэхэр наӏуэ щӏыным хуэунэтӏа лэжьыгъэхэр ирагъэкӏуэкӏ. Апхуэдэхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым, и щӏэныгъэлӏ ныбжьыщӏэхэм я советым иджыблагъэ къызэригъэпэща семинарыр. Гуманитар щӏэныгъэм и зыужьыныгъэр фӏэщыгъэ зыхуэхъуа ӏуэхугъуэм ипкъ иткӏэ минитӏрэ пщыкӏуийхэм институтым и лэжьакӏуэхэм къыдагъэкӏа щӏэныгъэ лэжьыгъэ зыбжанэм щыгъуазэ ящӏащ кърихьэлӏахэр. Дызэрыт мазэм мэзаем и анэ махуэр щӏэныгъэм и махуэу ди къэралым щыхухэхауэ щытщи, абы ипкъитӏкӏэ ди Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым ӏуэхугъуэ зыбжанэ ирегъэкӏуэкӏ мы тхьэмахуэм. Мы тхьэмахуэр хухихауэ, щӏэныгъэм и тхьэмахуэ фӏищауэ, абы ипкъ итӏкӏэ махуэ къэскӏэ зы щӏэныгъэ ӏуэхугъуэ гуэр ирегъэкӏуэкӏыу щытщ. Псалъэм папщӏэ мэзаем и хым екӏуэкӏащ ди Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэр зыхэта конкурс акция жыхуэтӏэр «Родной язык, он для меня велик» жытӏэри фӏэтщауэ, абы ипкъитӏкӏэ япэ етӏуанэ курсым щеджэ студентхэм диктант едгъэтхащ, я бзэр зэращӏэ и лъэныкъуэкӏэ, бзэм и лъэныкъуэкӏэ я щӏэныгъэр здынэсыр къэтхутащ, абы ипкъитӏкӏэ япэ етӏуанэ ещанэ увыпӏэхэр къыхэдгъэкӏри студентхэр щӏыхь тхылъхэмкӏэ дгъэгушхуащ, абы нэмыщӏауэ ди щӏэныгъэ институтым къыщыдэкӏ лэжьыгъэхэмкӏэ дахуэупсащ, тыгъэ яхуэтщӏащ. Нобэ ди институтым и щӏалэгъуалэ щӏэныгъэ советым, Совет молодых ученых жыдоӏэ, абы ирегъэкӏуэкӏ щӏэныгъэ семинар «Актуальные проблемы современной гуманитарной науки» жыӏэу апхуэдэ фӏэщыгъэм щӏэту. А семинарым ипкъитӏкӏэ дэ къэдгъэлъэгъуэну ди мурадщ ди институтым минитӏрэ епщыкӏуиянэ гъэм къыщыдэкӏа щӏэныгъэ лэжьыгъэхэр. Ахэр куэд дыдэ мэхъу, бжыгъэкӏэ къэбгъэлъагъуэмэ щэщӏым ноблагъэ. Лэжьыгъэхэр жанр зыхуэмыдэ дыдэхэм иту рэтхащ, абыхэм яхэтщ монографиехэри, щӏэныгъэ статьяхэм я сборникхэри, тхыдэтххэм къыдагъэкӏауэ дэфтэрхэм я сборникхэри, абы нэмыщӏауэ томитӏ хъуэ къыдэкӏащ къэрэшей-балъкъэрыбзэмкӏэ грамматикэ, итӏанэ дэ ди бзэмкӏэ укъэӏэбу щытымэ дызэрыгушхуэу лэжьыгъэшхуэу къэтлъыту автор гупым зэхэту ягъэзэщӏауэ лэжьыгъэшхуэ къыдэкӏащ. Ар бзэмкӏэ псэлъалъэ, русско-кабардино-черкесский словарь жыхуэтӏэращ, мис мы псэлъалъэр кӏэщӏу жыпӏэм къызэщӏэкъуауэ къапщтэмэ, ди институтым блэкӏа илъэсым лэжьыгъэ пщӏы бжыгъэхэр дунейм къытригъэхьащ. Нобэ ди семинарым ипкъитӏкӏэ дэ нэхъ ди нэӏэ зытедгъэтынур, нэхъ утыку хэхауэ къитлъхьэну дызыхуейр щӏэныгъэлӏ ныбжьыщӏэхэм я лэжьыгъэхэращ. Абыхэм яхэтщ псалъэм папщӏэ литературэмкӏэ къэхутэныгъэхэр, бзэмкӏэ къэхутэныгъэхэр, абыхэм яхэтщ тхыдэмкӏэ дэфтэрхэр щызэхуэхьэсыжа сборникхэр, нэгъуэщӏ зыбжани. Зи гугъу щӏа ӏуэхугъуэхэм къыщынэмыщӏауэ мэзаем, ийм, щӏэныгъэмкӏэ махуэм ирихьэлӏэу дэ къедгъэблэгъащ къалэ еджапӏэхэми, къуажэ еджапӏэхэми щыщ щеджэ еджакӏуэ цӏыкӏухэр. Ахэр ди институтым къедгъэблагъэу щӏэныгъэр зэрекӏуэкӏыр, щӏэныгъэм и щэхухэм хэдгъэгъуэзэну ди мурадщ. Еджакӏуэ цӏыкӏухэр щыгъуазэ хуэтщӏынущ ди институтым и лэжьыгъэм, абы къыдигъэкӏа тхылъхэм, щӏэныгъэ лэжьыгъэхэм, итӏанэ ди институтым теухуа фильм едгъэплъыну ди мурадщ. А программэм и кӏэухым деж ахэр яӏудгъэщӏэнущ куэд зыхузэфӏэкӏа щӏэныгъэлӏхэм, филологие щӏэныгъэхэмкӏэ докторхэм, тхыдэ щӏэныгъэмкӏэ докторхэм, абыхэм ӏэмал яӏэнущ езым я упщӏэхэр иратыну, епсэлъэну. итӏанэ дэ дызэригугъэмкӏэ мы ӏуэхугъуэхэм я къалэн нэхъыщхьэр щӏалэгъуалэ зэчиифӏэр щӏэныгъэм къыхэшэныр аращ.
Мисм фото ухугахар мгам шипайгагочу институтум шекочра хамара илас қас шекочу шит шипайгагочуи апхода ухугуар харихач илас қас шекочу ухугуар харихач псалам пабжа мисм семинар зигугшар шалагвалахм яшанга советым япарева иришажу араш мэлажгахар галагонер ава мдрева шанга мимахур галапанер абири хала ухугуар хазагапашнер сычуги илас қасча ди институтум иригагочушич хақасча ухугахар дохож нахшашгоз зархунам цуфхам нах яфахашгон зархунам ди лажгар нах нау зарабгадат хафнам яужди тушич Институтым иқарашей балқарыбзамджа секторым ишӏаныгъэ лэжьакӏо Пашэ Махиева Людмила тепсэлъыхьащ акъудамэм илэжьакӏохэм къыдагъэкӏа шӏэныгъэ лэжьыгъэм. В 2018 году сотрудниками сектора карачаево-балкарского языка издана вторая часть коллективного труда «Современный карачаево-балкарский язык», охватывающий все... Министра пшыкуихэм къарашей балкар секторым илэжьакӏохэм къыдагъэкӏащ иджырей къарашей балкарыбзэ тхылъым иетӏуанэ ӏыхьэр. Абы къызэщӏеубыдэ къарашей балкарыбзэм игъуэта зыужьыныгъэмрэ унэтӏыныгъэхэмрэ. Урысей Федерацием ис лъэпкъхэм ябзэхэр джа хъуным хэлъхьэныгъэшхуэу хуэхъуауэ къэплъытэ хъунущ утыку къралъхьа мы лэжьыгъэр. Проектыр къызэзыгъэпэщари, абы и унафэщӏри профессор, филологие щӏэныгъэхэм я доктор Лаков Махтищ. Министрэ пшыкуихэм къыдэкӏа лэжьыгъэр теухуащ иджырей къарашей балкарыбзэм и морфологием и ӏэщхьэхуэныгъэхэм, псалъэ къэзыгъэхъу, псалъэ къызэрыхъу аффиксхэм, псалъэ зэпхахэр, псалъэухахэр, фразеологизмхэр къызэрыхъухэм, бзэм ехьэлӏаныгъуэщ ӏуэхугъэхэми. Идиом фразеологического типа простых и сложных предложений. В нем совмещаются задачи теоретического осмысления и практического описания материала карачаево-балкарского языка. Семинаром кърихьэлӏа куэдым гулъытэ хуащӏащ гъуэтлъанэ къыдигъэкӏа цӏыху гъащӏэр адыгэ ӏуэрыӏуатэм къызэрыхэщ монографиер. Представленная работа – это часть монографического исследования жизненный цикл человека в фольклорном отражении. Здесь мы рассматриваем детский цикл обрядов и сопутствующие фольклорные материалы. Мылэжьыгъэм къыщыдогъэлъагъуэ адыгэм сабийм кӏэлъызэрахьэ дэуэдапщэхэмрэ ар ӏуэрыӏуатэм къызэрыхэщыжымрэ. Псалъэм папщӏэ гущэхэпхэ, щӏалэ къызыхэхъуа лъэпкъым ирагъэкӏуэкӏыу щыта кхъуейплъыжь кӏэрыщӏэ, лъэтеувэ ӏуэхугъуэхэр. Къэхутэныгъэ едгъэкӏуэкӏам щыхьэт дыщытохъуэ ӏуэрыӏуатэмрэ дэуэдапщэхэмрэ зэпыщӏауэ къызэрыздэгъуэгурыкӏуэр. Мы лэжьыгъэм куэду къыщыдгъэсэбэпащ гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым и архивым хэлъ лэжьыгъэхэр. Тхылъым иджыри къыщытхьащ хъухъухэм, гущэӏу уэрэдхэм, сабийхэм папщӏэ усэхэм я жыӏэкӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэр. ӏуэрыӏуатэр сабийм кӏэлъызэрахьэ хабзэм зэрыпыщӏам и щапхъэу къэпхь хъунущ, псалъэм папщӏэ. Кӏахэ адыгэхэм сабий къалъхуа гъащӏэм иӏэм бумэзей хужь щэкӏыжь кӏапэ иралъхьэу зэрыщытар. Щэкӏ хужьыр щхьэц тхъуам ирагъэщхьырт, щэкӏыр зэрыжьыр илъэс бжыгъэм хуахьт. Ар и зылъхьэм жиӏэрт: уи жьакӏэр, пащӏэр, щхьэцыр, набдзэр мыпхуэдэу хужь хъуху, Тхьэм уигъэпсэу. Абы къыщынэмыщӏа мы лэжьыгъэм къыщыдгъэлъэгъуащ сабийм цӏэ фӏэщыным гулъытэ хэха адыгэхэм хуащӏу зэрыщытар. Сабийм фӏаща цӏэм и насыпыр пыщӏауэ къалъытэт. Нэхъ хъума хъун папщӏэ гъущӏыр къызыхэщ цӏэхэр фӏащт, псалъэм папщӏэ гъущӏыпсэ. Апхуэдэ бгъэдыхьэкӏэкӏэ хъыджэбз цӏыкӏухэми цӏэ фӏащт, псалъэм папщӏэ кӏыщ хъан. Тхыгъэм иджыри къыщыдгъэлъэгъуащ сабий ӏуэрыӏуатэр. Дунейм къыщытехьам щыщӏэдзауэ илъэсищ хъуху сабийхэр зрагъэдаӏуэ гущэкъу уэрэдхэр, зэрагъэджэгу джэгукӏэхэр, усэхэр хыхьащ абы. Илъэсищ ныбжьым икӏа сабийхэм я къэухьым зрагъэужьт, нэгъуэщӏу ягъэджэгут. Ахэм псынщӏэрэ псалъэхэр, къуажэхьхэр, псалъэжьхэр, нэщэнэхэр ирагъащӏэрт. Балигъхэр зыхэти, езы сабийхэм я закъуэу зэрагъэджэгу джэгукӏэхэри лэжьыгъэм къыщыдгъэлъэгъуащ.
Сабий ӏорыӏуатэм хыхьэпсысэхэр ӏыхьищу дгуэшащ. Ахэр хьэпщхупщхэм теухуа, удыгъэ зыхэлъ, зыхэпсэукӏ къыщыгъэлъэгъуа псысэхэрщ. Щӏэблэм ӏуэху ящӏэу, адрейм я гугъуехьым пщӏэ хуащӏу адыгэхэм зэрагъасэу щытар, ар ӏорыӏуатэм къызэрыхэщыжыр мы лэжьыгъэм къыщыдгъэлъэгъуащ. Абы къызэщӏеубыдэ, ӏэщ зрахуэу, гъавэ тращӏэу, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, адыгэр зэрыпсэууэ щыта ӏуэхугъуэхэр. Ар дауичӏ ӏорыӏуатэм къыхощыж хъухъухэмкӏэ, уэрэдхэмкӏэ. К нему приобщались и дети, естественно, все это сопровождалось фольклорными текстами в виде благопожеланий, каких-то прошений и песен. Къэрэшей Балъкъэр ӏорыӏуатэм и жанр нэхъ жьыдыдэхэр, мифхэр, даудапщэхэр, эпосыр, псысэхэр, жыхуиӏэ Молкандуев Хамид игъэхьэзыра тхылъым тепсэлъыхьащ. Къэрэшей Балъкъэр ӏорыӏуатэм и секторым и щӏэныгъэ лэжьакӏуэ нэхъыжь Гулиева, Занукоева Фаризэт. Мы тхылъыр Къэрэшей Балъкъэрыбзэкӏэ къытэкӏащ. Бзэ тхылъыращ щӏэныгъэлӏым а бзэмкӏэ итхар. Лъэпкъ щэнхабзэр джыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщӏа щӏэныгъэлӏым лъэпкъ ӏорыӏуатэм ехьэлӏа лэжьыгъэхэр я нэдэлъхубзэкӏэ тхауэ щытмэ, лъэпкъым дежкӏэ нэхъ мыхьэнэ иӏэу къилъытэт. Мы лэжьыгъэр щигъэзащӏэм къалэн нэхъыщхьэу зэхуигъэувар щӏэблэ къыдэкӏуэтейр. Псом хуэмыдэу филологием хуеджэхэр Къэрэшей Балъкъэр ӏорыӏуатэм и жанр нэхъ жьы дыдэхэм щыгъуазэ ищӏынырт. Абы хохьэ поэзиер, прозэр, эпосыр, псысэхэр. Цӏыхубз концептыр бзэхэм къызэрыхэщыр фӏэщыгъэ иӏэу Шэрджэс Сэрэт утыку кърилъхьащ щӏэныгъэ лэжьыгъэ. Монография «Семантическое пространство концепта женщина в различных лингвокультурах» посвящена раскрытию проблемы семантического пространства концепта женщина в сравнительном лингвокультурном измерении на примерах кабардино-черкесского, русского и французского языков в контексте освещения его роли и значения в системе ценностных координат повседневной жизни различных этнокультурных сообществ. Къыкӏэлъыкӏуэу утыку къралъхьахэм ящыщ Урысей империем ищхъэрэ Къухьэпӏэ Кавказыр къыщизэум щыгъуэ ӏуэхущӏапӏэ къызэригъэпэщахэм ехьэлӏа дэфтэр тхылъхэр щызэхуэхьэсыжа щӏэныгъэ лэжьыгъэр. Ар и ӏэдакъэ къыщӏэкӏащ иджырей тхыдэмкӏэ секторым и щӏэныгъэ лэжьакӏуэ Клашева Зулейха. Что касается хронологических рамок сборника, то он охватывает период с 1567 года. Мы лэжьыгъэм къыщытӏэта ӏуэхугъуэм къызэщӏиубыдэ зэманым утепсэлъыхьмэ, ар минрэ щитхурэ хыщӏрэ блыгъэм терки быдапӏэр щаухуам щыщӏэдзауэ, минрэ щиблрэ ищӏрэ тхугъэ пщӏондэ мы щӏыпӏэм щекӏуэкӏа ӏуэхугъуэхэрщ. Урысей пащтыхьым и къэралыгъуэр щигъэув щӏыпӏэхэм ӏуэхущӏапӏэ къызэригъэпэщхэм я ӏуэхуэкӏэр зэдгъэпщэн папщӏэ, ищхъэрэ Къухьэпӏэ Кавказым и мызакъуэу Кавказ ищхъэрэ псом ар зэрекӏуэкӏар къэдгъэлъэгъуащ. Мы лэжьыгъэм и япэ ӏыхьэм хэхуащ Урысейм и пасэрей актхэр щахъумэ, Урысей империер хамэ къэралхэм зэрадэлэжьа, зауэмрэ тхыдэмрэ ехьэлӏа архивхэм къыхэтха дэфтэрхэр. Абы къыщынэмыщӏа къэдгъэсэбэпащ Совет зэманым къыдэкӏа дэфтэр тхыгъэхэр щызэхуэхьэса сборникхэр. Тхылъым и етӏуанэ ӏыхьэм къыщыхьар Пентковскэмрэ Лиловымрэ я публицистическэ статьяхэрщ. ТӀури Ставрополь щылэжьащ. Я тхыгъэхэр революцием ипэ къихуэу Кавказ, Ставропольские губернские ведомости, Северный Кавказ газетхэм къытехуауэ щытащ. Абы къыщынэмыщӏа урыс пащтыхьхэм, адыгэпщхэм, нэгъуэщӏ бгырыс лъэпкъхэм япщхэм къыхуагъэфэща грамотэхэр ихуащ тхылъым. Апхуэдэу быдапӏэхэм унафэщӏу къэгъакӏуэу щытахэм я цӏэхэри къыщытхьащ лэжьыгъэм. Цель была показать создание административных учреждений на первоначальном этапе на Кавказе. Дальше это как утверждались оппозиции на Кавказе и в каких условиях это утверждение и дальнейшее развитие происходило. Къыкӏэлъыкӏуэу утыку къралъхьа лэжьыгъэхэм ящыщ Хьэвжо Къуэлудэ и адыгэ литературэхэм теухуа этюдхэр жыхуиӏэ тхылъыр. Этюды об адыгских, кабардинской, черкесской, адыгейской литературах. В сборник включены 25 научных статей. Тхылъыр ӏыхьитӏу гуэшащ. Мыбы нэхъапэкӏэ къытредгъэдза статьяхэр щызэхуэхьэсыжащ япэ ӏыхьэм урысыбзэкӏэ, етӏуанэм адыгэбзэкӏэ. Ар теухуащ адыгэ литературэхэм ягъуэта зыужьыныгъэм.
Абыхоха лъэпкъ литературэхэм къызэщӏаубыдэ темэхэр, адыгэ литературэхэм жанр нэхъ зыщызыужьахэр. Нэхъыбэу гулъытэ хуэтщӏащ зи творчествэр нэсу къэхутам ухъуа тхакӏуэхэм. Псалъэм папщӏэ мы тхылъым щызэхуэхьэсащ Хьэӏупэ Джэбрэӏил, Къуныжь Хьэӏишэт, Бемырзэ Зураб сымэ я ӏусыгъэхэм, Нэло Заур и Хьэбалэ и Пхъэгуащэ новеллэм, Маш Башэ Исхьакъ и Бзу Хужь тхыдэ повестым, Шыд Юрэ и Гум къина гъуэгу рассказым, къыздамыгъэзэж щӏыпӏэ повестым теухуа къэхутэныгъэхэр. Абы къыщынэмыщӏа мыбыхыхьащ тӏощӏрэ зэнэлӏэщӏыгъуэм литературэм къыхыхьа къэбэрдей тхакӏуэ ныбжьыщӏэу Жамбэч Рабие, Дзагъажьтэ Азэмэт, Къуэкӏысокъуэ Марьянэ, Шорэ Маринэ сымэ я творчествэм теухуа статьяхэри. Ахэм и нэхъыбэр Хьэх Сэфэрбий я нэӏэ къытету шыхулъагъуэ литературэм ди хьэххэм я зэгухьэныгъэм хэтащ. Мы статьяхэм адыгэ литературэхэм ягъуэта зыужьыныгъэхэр къыщыгъэлъэгъуащ. Абы хохьэ етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм итӏощӏ-щэщӏ-гъэхэм щыщӏэдзауэ минитӏрэ пщыкӏублы гъэ хъуху лъэпкъ литературэхэм щекӏуэкӏа ӏуэхугъуэхэр. Псалъэм папщӏэ адыгэ поэзием зауэ темэр къызэрыхэщыжыр къэтхутэнумэ, дэ зыхуэдгъэзащ ди тхакӏуэ нэхъыжьхэу Щоджэн цӏыкӏу Ӏэлий, Кӏуащ Бетал, Кӏыщокъуэ Ӏэлийм сымэ я творчествэм. Лъэпкъ литературэхэм нэхъ зыужьыныгъэ щагъуэтауэ къэлъытэ тхущӏ, хыщӏ гъэхэр къыщытхутэм гулъытэ хуэтщӏащ тхакӏуэ цӏэрыӏуэхэу Бемырзэ Мухьэдин, Кӏэщт Мухьэз, Уэрэзей Афлик, Бещтокъуэ Хьэбас, Щоджэн Леонид сымэ я творчествэм. Дызытепсэлъыхьа зэманымрэ етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и бгъущӏ гъэхэмрэ зэпызыщӏэу къэбэрдей тхакӏуэ Мыкъуэж Анатолэ и творчествэр къэтхутащ. Абы тхэн щӏидзауэ къыдолъытэ етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и блыщӏ гъэхэм. Лӏэщӏыгъуэ блэкӏам и иужьрей илъэсипщӏым адыгэ литературэхэм нэхъ зыужьыныгъэ щызыгъуэта унэтӏыныгъэхэр къыщытхутэм тегъэщӏапӏэ тщӏащ Бэлагъ Любэ, Пщэӏукӏ Латмир, Къаныкъуэ Заринэ сымэ я творчествэм. Лэжьыгъэм и кӏэм дыкъызыхуэкӏуахэм ящыщщ лӏэщӏыгъуэщӏэм щӏэныгъэмрэ цивилизациемрэ щӏэуэ къыхыхьахэм литературэм зэхъуэкӏыныгъэхэри къызэрыхилъхьар. Иужьрей зэманым литературоведением, критикэм зыужьыныгъэ ягъуэтащ. Нэхъапэкӏэ мащӏэу къагъэсэбэпу щыта жанрхэм нэхъ гулъытэ хуащӏ хъуащ. Абы тратхыхьа щӏэныгъэ лэжьыгъэщӏэхэри утыку къралъхьэ. По национальным литературам, по национальной филологии нет таких трудов, на которые можно было бы ссылаться при написании квалификационных работ. Я надеюсь, что эта книга послужит некоторым подспорьем для них. Семинарым кърихьэлӏахэм, къызэзыгъэпэщахэм хъуэхъу псалъэкӏэ зэхуигъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым и щӏэныгъэ советым и секретарь Къумыкъу Динэ. Совет молодых ученых сделал очень большое дело, познакомив всех нас. Щӏэныгъэ лӏныбжьыщӏэхэм я зэгухьэныгъэм къызэрагъэпэщам и семинарыр лэжьыгъэшхуэщ. Утыку къралъхьа тхылъхэм мыхьэнэшхуэ яӏэщ. Псоми сриплъэну ӏэмал сиӏащ. Тхылъеджэхэм гъэщӏэгъуэн ящымыхъун зы яхэткъым ахэм. Дэтхэнэри уеджэн, уи тхылъхэм хэбгъэлъын хуейуэ къызолъытэ. Ди щӏэныгъэ лӏныбжьыщӏэхэри ахэм я зэгухьэныгъэри ефӏэкӏуэну, я лэжьыгъэхэр къехъулӏэну сохъуэхъу. И я желаю творческих успехов нашим молодым ученым и нашему Совету молодых ученых. Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым и Къэбэрдей шэрджэсыбзэмкӏэ секторым и щӏэныгъэ лэжьакӏуэ Шэрджэс Заретэ утыку кърилъхьа щӏэныгъэ лэжьыгъэр гъэщӏэгъуэн щыхъури, абы нэхъ убгъуауэ къытхутепсэлъыхьыну зыхуэдгъэзащ семинарыр иуха иужь. Зэрыжыпӏащими, илъэс блэкӏам и тхылъ урысыбзэкӏэ дунейм къытехьащ. Абы и фӏэщыгъэцӏэр «Семантическое пространство концепта женщина в различных лингвокультурах». Ма тхылъыр зытеухуар цӏыхубз концептыр адыгэ, урыс, франджы бзэ культурэм къызэрыхэщырщ. Зэгъэпщэныгъэ, зэлъытыныгъэ анализ тщӏыкӏэрэ дэ къэтхутащ мы зи гугъу тщӏа бзэ культурэхэм цӏыхубз концептым семантикэ и лъэныкъуэкӏэ зэщхьу хэлъыр, зэрызэщхьэщыкӏыр. Мы тхыгъэм япэ дыдэу щызэпкърыхащ Къэбэрдей шэрджэс, урыс, франджы псалъэжьхэм, псалъэ зэпхахэм, фразеологизмхэм, ӏуэрыӏуатэм узыщрихьэлӏэ цӏыхубз концептыр.
А концептом и структурар, цохубзым и дахагар, цохубз образым и зужыныгам, заходжыныгам я хата уфугохари шизалташ. Мы тхиллер я фагазаш филологхам, хахауэ къапщтэмэ бзэщӏэныгъэм хуэлажьэхэм, егъэджакӏуэхэм, еджакӏуэхэм. Дауичӏ утыку зытхылъ къиплъхьэну ар тыншкъым, лэжьыгъэшхуи епхьэлӏагъ щӏэкӏынщ. Зэман дапщэ хъуа умыбгъуелэжьрэ, сыт тегъэщӏапӏэ пщӏар? Тегъэщӏапӏэу къэдгъэсэбэпащ энциклопедическэ псалъалъэхэр, фразеологизм зэрыт псалъалъэхэр, афоризм, псалъэжь, мис апхуэдэ псалъэ зэпха ӏуэрыӏуатэр, агънокъуэлашэ и тхыгъэхэр, мис а псалъалъэхэм цӏыхубз концептыр къызэрыхэщыр, зэритыр, мис ахэр къэзгъэсэбэпащ. Илъэс текӏуэдащ тхылъыр къыдэкӏыным. Зэрыжыпӏащи, адыгэбзэри, урысыбзэри, франджыри зыхэлъа франджы афоризмхэр, псалъэжьхэр къэбгъэсэбэпыным бзэр апхуэдэу пщӏэуащ. Бзэр мтӏэ франджы бзэр абы сыщеджащ, къудамэм сыщеджащ, ар еджапӏэ нэхъыщхьэми сыщеджащ. Мыдыкӏэ дыгулъыпхъуей ди школым япэ дыдэу а бзэр щызыхэтхар, дызыщрихьэлӏар ди школырати, ди еджапӏэрати, аращ. Дапхуэдэу щымытми, а бзэм нэхърэ нэхъ дахи щымыӏэу жаӏэ. Бзэ дахэщ, итӏанэ цӏыхубз эталон дахагъэр франджы цӏыхубзами ехьэлӏауэ мы дуней псом щыжаӏэ. Бзэм и мызакъуэ мис сэ зэпкърысха цӏыхубз концептыр. Ауэ мы тхылъым къэхутэныгъэр щедгъэкӏуэкӏым щыгъуэ сэ мис зи гугъу сщӏа бзэ культурэ адыгэ, урыс, франджы жыхуэсӏэм дэ къэтхутащ урысымрэ франджымрэ я хьэлщэным, я дуней тетыкӏэм хэмылъу адыгэ бзылъхугъэм хэлъу зы хьэлщэн фӏэлӏыкӏкӏэ деджэу. А фӏэлӏыкӏ жыхуэтӏэр ар икӏи шынэкъым, икӏи укӏытэкъым, ар шынэмрэ укӏытэмрэ языхуакум дэт зы хьэлщэнщ. Дэ зэплъыта бзэ культурэ ащым дэ ди адыгэ бзылъхугъэр абыкӏэ къызэрыхэщыр ди гуапэщ. Узэрылъытащи, мы зэӏущӏэм зытепсэлъыхьа дэтхэнэ лэжьыгъэми мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Дыщогугъ, мыпхуэдэ лэжьыгъэ купщӏафӏэхэр щхьэусыгъуэ хуэхъуу, иджыри зэӏущӏэ куэд ирагъэкӏуэкӏыну.